Ele essential na susun government and state kan Toronto candidate kan Toronto campaign. Regulation protections, but on Javieta we were talk with election men kapesero. Kaya yung kato ka pa na para ka naramas on na yung bata mo. Dapat yung bukurat kids po sa sang secretary and ISO o na leta kapeso o pwede kapna o karyang kapna. ISO what? Naluka bilita na sa president o niya nakising kapesa ang parulatin UNA. Mr. Ricky. Sendiri Michael. Pwede actual sa karagatan tacho nindang actual sa karagatan Kipoli, Banner, Soko, and Bombay. Pongki po sa ko Soko. Bigay po nanadal po. Nankeniye po sa Palmar, Haiti, Towers, po sa Palmar, Armas, and Bombay Isa. Abnele powers the fetch the pacho was arguments in language. Kung isa ko isobo, kagaching pure. Kaya kag totong pacho and wide. Kaya jual sa karata and kag wewe kung right kan the bill kayo sang kaka and maslikikan. Governor Marcelo Peterson, Lieutenant Governor Rick Oliver, and members of your cabinet, fellow citizens, fellow statesmen, friends of the LSM, friends of Bombay State, ladies and gentlemen. First and foremost, allow me this opportunity to convey sentiments of gratitude to the President and to the members of the Board of Directors of Migration Production. Sentiments of gratitude for the invitation extended to our President, David Panuelo, to deliver a brief remark on this occasion to acknowledge the United Nations Day. Thank you for the invitation and thank you for your great creativity to have this remark delivered during the margins of a gubernatorial forum of our very own Bombay State. It is with sincerity that I also convey sentiments of regrets from our President, as he is not able to be here today with us. He is, however, mindful of the importance of such an event, and has levied instructions for me to represent him in this important gathering. I therefore, as a public servant, am extremely grateful for this chance and for this rare opportunity. Friends and countrymen, more than 7 decades ago, on October 24th, 1945, 52 like-minded countries came together with a fundamental and noble mission to establish a global organization with aim to maintain and preserve world peace and security, to develop and cultivate friendly relations among nations, and to foster cooperation among and between nations so as to help alleviate economic, social, cultural, and humanitarian international problems. Having just emerged from devastations and destructions of the Second World War, the world at that time was anxious. The world at that time was eager for a new world order and for a new international system that would provide stability, opportunity, and to some degree, some degree of balance and fairness. Thus emerged the United Nations. Emerged perhaps out of necessity, perhaps out of fear, perhaps out of a collective desire not to repeat past mistakes, and perhaps out of the need to preserve hope for the entire humanity.
Whatever the reasonings are, the emergence of this global organization ushered in a new era that somewhat guarantees a global platform for all to have a voice, for all to be heard. The monumental significance of these global achievements prompted nations all over the world to reserve time to honor and to acknowledge the date of October 24th. Having sought full membership of this world political body, our country, the Federation of Micronesia, attained it on September 17, 1991, which is 5 years after obtaining their independence from the United States of America. This was indeed a great milestone for our young nation's quest for global recognition as a sovereign country with ultimate control over its national identity, national integrity, and national territory. To this very day, we as a country, we as a nation continues to acknowledge this defining moment, this defining accomplishment. In honor, we continue to observe and respect October 24th. Having attained full membership was indeed a great accomplishment for our young nation, especially within the context of our collective desire for political maturity and independence. So as we enjoy this holiday, perhaps it is fitting to briefly acknowledge the basic principles that help cement our country's membership into the United Nations. Basic principles that had emboldened our founding fathers to bravely declare to the world that we wish to exercise our inherent sovereignty, that we affirm our common wish to live together in peace and harmony, to preserve the heritage of our past and protect the promise of the future, that we wish to make one nation of many islands with respect for the diversity of our cultures, that our differences enriches us, that the sea bring us together, they do not separate us, that our islands sustain us, that our island nation enlarges us and makes us stronger, that our ancestors who made their homes on this island displaced no other people, and having known war, we hope for peace. Having been divided, we wish for unity. Having been ruled, we long and seek freedom. And finally, we declare that we extend to all nations what we seek from each: peace, friendship, cooperation, and love in our common humanity. These universal principles, inscribed by our founding fathers into the supreme law of our land, did serve to demonstrate our country's readiness to join the United Nations. It served to confirm the sovereignty of our federal states of Micronesia, a young nation state determined to journey forward on its own merit, on its own control over its own political destiny. Therefore, we are blessed. Therefore, we are encouraged, and therefore, we are proud. Let me repeat that. We are blessed, we are encouraged, and we are a proud nation. Friends and countrymen, much has happened to our country since our bold declaration to the world. We have reached significant levels of political maturity. We have oversight and control of the quintessential role of conducting foreign affairs. And in the process, we have forged partnership with over 90 plus like-minded countries all over the world. The presence of in-country diplomatic representation of 3 of the largest economies in the world confirms our success on this diplomatic front. In addition, within the context of our relation with the United Nations and its various organs, our country is very fortunate to have been able to host a joint presence of the United Nations here in Phnom Penh, currently led and managed by our very own Ms. Evelyn Adolph, and I can see Suzanne Lowe. Serving as a conduit for delivery of social programs, the office continues to provide needed support and contribution to our country's development efforts. Our country is indeed forever grateful for these valuable and enriching contributions. And we ask and will continue to submit not only for encouragement for continuation, but a request for an increased and elevated portfolio
of support and assistance from our UN partners. In addition, there are ongoing efforts of the leadership of our country to secure hosting of a new multi-country office of the United Nations to be based here in Pohnpei State. This new architecture will no doubt lead to a more integrated, enhanced, and strengthened cooperation between our country and the United Nations and its various development organs. It will no doubt tremendously upgrade the current portfolio of the United Nations in our country. What naturally follows with such an upgradation are more diverse development programs and jobs for our people. Thanks to efforts and the persistent leadership of our President Manuelo, consensus on our country's hosting of this office has been reached among our Micronesian leadership, among our Micronesian countries. It is just a matter of time for this undertaking to be realized in our country, our region, and our people. With such an achievement, we as a nation ought to be very grateful. We as a nation ought to be very excited in the future, and we as a nation ought to have high hopes for a better and prosperous future. Indeed, within the context of the UN FSM partnership, there are volumes of possibilities and volumes of limitless opportunities. Friends and fellow statesmen, our global environment, our Pacific region, our Micronesian region, our very country is changing quite rapidly. Perhaps this is perhaps needed, and it's perhaps essential so as to enable us to cope and to adapt to emerging global conditions, circumstances, and challenges. Our beloved Pohnpei Sarawi is no exception to this rule of change. Before us is an opportunity to once again exercise our fundamental civic duty to express our political wish, our political desire, to elect those exceptional individuals and leaders to lead and take us forward as a state. Having a proprietorial forum to follow our program, it behooves me to submit encouragement to all to make time to exercise their basic civic duty to vote and to choose the leadership of our beloved state of Pohnpei State. It is important that we all take time to do this. It is our obligation to do it. Because it is through our strong and collective activism, it is through our love for our state that we will be able to progress positively forward. Let us be active and let us be engaged. Ladies and gentlemen, friends, fellow countrymen, and fellow statesmen, I'd like to conclude my remark by, just as I started, by once again conveying sentiments of thanks and sincere appreciation to the President and to the members of the Board of Directors of Micronesian Production for the invitation. I'm quite certain President Manuelo is very grateful for the invitation. Thank you for this opportunity, and last but not least, have a blessed, happy UN Day. Kailangan ulitin, Mr. President, Mr. Cantero. Rumay ko, bandar na sa laba, sa umay langsung. Ay patuloy na kasama-sama ay candidate na. Ang candidate ay Kabina, Mr. Reed Oliver, o Mr. Jose San Nicolas, Mr. Yang Pacharetay. Ang candidate ay Koreang Kabina, may Sansan ang Palatin Jesus, Jay, Mr. Feliciano Perman, Mr. Capelet, o candidate ng Koreang Kabina, Mr. Pelenti ng Palatin Jesus, Jay, Mr. Joe Villazo, and Mr. Calioto. Saya kasihan kandidatkan Yolo-Yolo. Dipilman ko na sa
We can Queen kan Kacerte Ranwat. We can County Women's Council. We can people of it. Or we can office in manufacturing set the consultation. Jadi pasti yang lebih pada. Mereka cuma yang tapi sekawal we can pasankin program. Om MNK District in Kapna, Kanelka Wano. Pasatangan Mamili Sidu, Fidelio and Ministrio, or second cities at Pampato Tapu, and Bonagra and Karina and Tumalisa. Kanelka Riau, Pampato Tasang audience, the moment. If one of them on the candidate, okay, Mr. Sanigula Sitter, Pacho Retaina, Yuter, Kanelka, Mr. Rizal. On candidate can very young Kanelka Kwalu. Riau on the candidate. Pasatangan kami situ, clear and miniature. O second cities up, by Sasa Naman, when Karana to Malaso. I should want to call back Silu. The Patu Sam audience, or audience campaign filled is the color Gongo Bang token. Only career was damaged. Remind ko, I show it. Saya kasi yang ada kami di dalam. Kain kalau bak, kain sangat hindi. Uya dan hindi ya Yesus berikan. Kailangan mo may amon igagajon dola igagajon pagkita yan ka pacheran dyan sa karadaan mo kan pagsiyang mo equal opportunity employment tapong para kang nalamas ang nyugeban ala danjon tatokaman Miena sa pulmong plan Nabana pali uyaban pungali sangi liyaman bilbildalan apwal penan wasanda tongkan Kalalabang watch on candidate Reed Oliver. You have 3 minutes. Kailangan kasi rin na ko monitan pa doon sa kang bitang kapag-ibigin ko burat yan pa doon tunayan yung sa karadaan kay Gwani meron kan ko rin sa mga coach ni isang Ranwat pa doon maunti meron wakan Robson doon to you unsa ko iso ko dekat ko nanalan ko kakeng markan course ang tagil siya umunso government Itual wow, tan kuburan candidate kan Forest Ranwatch na tatwasak 6, na Jen Paswatch, itual wow, kung kuburamay korusyen pinsil ran. Itual pa sa dawang pintak na apen niyan. Iba doon kami ilan eh, pintak oralat yun. Pinyan ang sabon matay kamumatan tutawagan ran putats, sangat ran tuyo. May toka gender equality. Tayo kasing mawiyang may gender equality. Sudah tahu kerja wanita sizing poin-poin Leo. Bila nana untara kin sangat jelas jendas dengan masa datang kan, o pilih lo masa cikan tahu kerja. Eri magkaitan kerja pokata wanita size
te pui li ta je wall and kakatar ani ka pui patrol sa ki utan editen tan di mia ko senet kijai la tan te chinya to senet to ta me we ki ba utan sai tan mui ten li and yang chungalan ki te sabun man ko wat ang tay nane katogi ko ren kapia ni ay so ki samalan ko senet yu kamu mata congress President Jai Reserve yang di share kayu. Emomun ben muiten di yang anti anso mau, abni anso oje kita sereta de di egis kanan no. Bet kini sab. Jai nane kecian di engkak len wasag stane patu tahu sangi qualification, sangi kat. Kaitek nia Jai Tan Reserve di share. Jai sudah muiten Jai totang dan juga pot Nia Jai Tan pele-pele tak pele selalu buat yang tak tahu tak, akhir sudah tahu tak ni pele-pele selalu. Li anti saman takut, li anti saman marai motor, tapi mau sah. Kerana anjur Jai Tan merasa ni rei metan token, equality, te puntar te Italian pui Italian sudah lebih. Jalan merasa ni nas, yawan saling Jai Tan lalu kelang. Percaya kucing itu tanggung yawan tak konten, bagai sudah tan hapali inangin ko senator, ako senator na ang cerita. Kailangan naman. Kailangan kasabihan sa story lalu. Baik, berarti kalau nama mau kandidat beriman apa ya Amerika di history yang patrol akan ulang pun. Kalang amonega pacong kalalabangkan ay sumal sakartang wow kapun pangkupunan sama chay coach pacong wow kang koras na siyang moy o ibabel bolyan yun o yas kalalabak tuwesa tana liyok pacawanan tanasan niya campaign ki equal opportunity employment sa pacawan magkatanak na pelawul pacawanan raray cungal tegeri o protonger po biwaj absocha kalaweti tatok may ray kaskul bigan karapokan na sensal yung buwagi ray sochot pacawan experience and tatok the irregular overqualified. Ayah sabun mau kasandiyang apalkan irawit. Kailangan yang kumromoy, uliakan terpulabulkan. Ni sabun mo motor. Tundi, sudah buksang state kan ada besar. Sabun macai kapal, kepilanan kan. Merasa yang kau sabun macai terpulabulkan. Egen kajoila school. Obil purang purato, yang masih agak tetap. Table chorus jai kan me, sketch dekat batu tunti. Ini sama momo je, jai Jakarta rantai ko me. Contoh ni tunti, kajoila Amerika, foreign road, epis, wasakan mereka alen cungalan di tetap. Pergi esok niat tetap mereka itu. Kira ini sudah kap juga. Oire kaite na aramas kung siya sa ran bukat sulat. Niya buya ben katong kay buya ran bukat poeti. At ang sulat niya to. Nagdrive kita sa manasa dito anak to. Budang kaitan katong kita. Yawa sa kan ritngata. Engkap niya na anak ni open kan le na kulubud kan kap katoto. Tagdrive para sa bigat sabot sa yang tajanggal. Target sama lagi di patrol bergerak office kan le, patronan administration buat. Namanya sabun macai statistics. Medan macam lain kita dana ni, o dana resources,
utama Erganan administration would sit at Yatar, wrote the information buat apa kesampal buat perintah puyamen. Itu son tu. Ucayan tak kawasan itu sabun macai boboi puen apalagi orang mana kamu sangkajen lokul kacamen. Abang pentah anak pentah public source. Ipadawan tak mungkin pergi ipadawan cuma tu. Mesotnya cuma lagi experience kan, raba-raba di tetap kontak lima tahun. Mes school itu koridor dia right degree, kalau boleh dia tak berbisa tuas. Dari itu kan patrawan metode option ke nak lihat kan dia tahu. Utan kita koridor standi pun angkat dia tahu robot. Poita, utan kita kapan. Ibisu kan inoki. Utan apa poita kan sekarang terjauh. Apa patrawan ni? Wengkap harus lekan yang berkesampan buat administration yang baru tumur awutan kan sekolah. Dia sabun macam state development plan dia dia sabun macam state strategic plan dia. Rasanya pugi plan itu incinta atama auto dia kan kalian tahu wengkap itu kamareta kapareta bil kata-kata tetap kan dia. Baik dia itu dan kalian government kalian private dari itu kan pasaran, akan pasaran ni orang lagi sama ngomong. Akan anak ni cari pos, cari tak kapal. Abel ni sekarang siang ngomong pasal dia terjadi dengan office government, Bel, housing terkena kajian legislature kan, dia kan Congress dengan Congress government lah. Sebab macam itu kan ada nak apa ya tayo. Kenal. Kalangan komui Mr. Nicholas. Kalian nak kasih dulu pasal environmental group. Ang komui je. Kalangan misi amoy baca yang sekarang kan orang korus yang kecil terpacung besar saja. Kalau lepas Mia uya pentato oraman yung nakumpulan ka kau napata pengkap tare sang naurin mempupi isang kapalin uptaklan nan wewe oki kan pun sapacay pupi Kailangan ko mo muna itan patrol sa ating Peter ko sa paluoy na patrol. So let's say, and then candidate and candidate Mayor Honorable Jose San Nicolas na after patrol training sa environment. Nan Peter bin mamiyat plan ke oramen ipatrol ka parpor ko sa chorus ni sa pun sa plan ni sa pun sa oramen. Mamele Peter ko to tong yen isang mo sa ipatrol sa kapan tanah-tanah triples. Kau kumakalan the climate change, the sound pollution. Sudah punya rules in office use. Utana bantan kecang nanti basak. Saya nana kamakalan mas nanti basak kaitan, mona kaitan itilang iswaja wanda. Kamakalan di rumah. Abu lagi office, kopi. Entah apa ni mission, terlihat question ni, orang bukan. Agreement sekarang kita ramun administration buat pada administration mawakan pilihan kata-kata lagi rempat pada pagi dengan dua climate change o something kan lebih kerja dua kilo. Obis kan pada nan pasal bukan rampat review yang tertanggung ke pada kapal. Item kaprela actual pasal tu mo pensak sains. Kaitan jen kecita komponenta. Kamana lah kusunyet ke. Anak saya cerita nak pali.
At ang suot na katatil tamin cinta. Ertaikan mana ni climate change o wan makalagaling kung salakan. Mag-drive oras ng dyan pa suot na ang spell kita. O itanaw yawi di government. Teko sinitiwan ka kasi lang. Kasi man, kuya. Ergara ita. Mag-drive tayo kailangan ng rupukats. I-drive oras na nani dito. Salamat. Kailan na ba sa pinili ang candidate o si San Nicolas? Kailangan si mumunrup-rup kasalita mali yakaw na rin na report tespaho sa fuse todo laro don't pay watch sangi kaswat pen sa kawanway o susura lang wow and penining iyan ang sabon ng plan and jabiata program yung menapali kiyang li only give the shelter or we are away then the consultation. Kailangan mo ay masalah ng wow ka. Kuburgan terus wong gimeri tombeyu na program watch para nila. Plan watch miyayor anso isa mana shelter yo bang kukuta ko na bali right akan na antisonon kahapon watch o ibaruan yung kiyang Amazon Department of AG may funding available bangkat abali road. Niyan sa water pilban abali consulting memantag and sources yung kaway o liyakan na antisonon kahapon. Rin kajin kupura aside to realize of mayor initial plan yung i-eutian Amazon AG. Kailangan. Karyaw kalabag sa tansang rin pulubot o candidate o si San Nicolas. Mark, wala na kita. Ang saway sa mga pacawan kabegi one opportunity for employment. Sa pacawan kita dapat mapulupun pacawaner aray cumul degree. O prodong po bewatch out so cakap kalwedi tato may ray school ki. Karabiakan masansan ye puede aray so pacawan experience sa tato po ray over qualify. Yan sabon mo may kasanti ang kapal penirewatch. Karang alam mo yung bisansan na orang bukan cuma kami pega kuat toka bisansan mau metode kalau kan kena dari school o soldier tetap mereka kalau wedi niara produsen South School. When I mau lack of job opportunities happen in and out. So certain to school kan patroilo Nexal School proto pan naman. In order for us to have more job opportunity, I believe that we challenge development and the care to tongan and that me. Pureway pila kiro essential sa government pilban anana and apari wasanili songon development kay anan pandak improve sa pagmajay waywat panya sa water yung kita create
Toto o Mary Israel from school. Ariana Rabugat, Ajanjal me Sherbugat, Patuela Ligio, we get top Bugat. So those are waiting on the care cards of Marai to talk. Cargo, Peggy, Tombe wait sort of the top, Ravanga, either now, Tamajai government, Tanga, Apali, Kertan, we would, I got a top, and Tojo, Naganga, Apali, some of the Kaisari. Avinyas water, Elami, Nasamajai government, Avinyas employment on some office, office, Europe, every guy some journey, who you know, personality and language, and Apple, need one qualification meant on Aramasur level. Plan of time, if I were all Boris Astoria, plan again, my son, another way was in the when you went and that personality plan. Kailangan candidate sa isang class, pagsinong kalalabak para isang winning conservation. Kailangan pangkat kapaso sa palang planan apali pungan ananan sa usap o ananan government pwede sa waso kakairata way up niyan sa pilkolokol Mamauran Balyasan. Kung magandang Yeah, salamat. Jangan macam tu ada yang sama rawat dan wei Bombay, or apalagi macam bukan diwiawi ban tapi macam government and state. Nama ibaduan ada di sana ni kita juga no, raya kan lu power. Lack of member bali wasabkat member kolokol memuran palisa on social ibadong kamilan mere department and state work OFA megam call da kapali right social kan apmeran provide some technical training guide for apali kairata aqua farm instead per urban wiyananaiti sedemikian sabun makai terlihat nintuan tamar di wiyaw sang maskot. Hari ayumal kameramen someone sawas total sabun dari government tangkap sawas dari right sawas kan ni wiyaban kita wewet pilihan sawas tangkap pandesek entah memawang tiang murkan. Ayumal kameramen yurai tuan tutong ke memuya sabun saya tuan tutong government watch kopkogi uyai rapat perangkat euyan sosial tuan pe bernamai kehidupan sabun merai menurut kehidupan wewet ada suatu yurai akan wan tamarabang taga leugia yurai sosial tombe perangkat tolau uyah sabun merai betul. Ibarat me
siyang na skoto mo irawat suliw alek isang yang irawat chipan nagpit aqua farming on mampakas irawat irawat sa nagrealize karo then imar tali magpag mo so apali mau pag kasan bukan na yang siyang tahu buat mereka sure sabis pukul na social dan po karang kami ayat saya I so much Micronesia Productions pada yang kalalabak kayo kalalabak candidate sa class magdata age of consent. Orang laban kosan itu wajib data. Kosan utang solbaran penakapman and kaksa na yang popot. O yan siya ng popot. Kung muchong kosan itu wajib mahit kung kakaw uyapan na tao tama kung bang uyak kung kakela ka kosan itu wajib. Masuk kung kawa karuga. Hey, ikamere o chungko samnya buat perangkat apali irobo ikamere na tersan na taba nono na wasang ka school kan lang pancekan mga kogi public awareness mga kayo ang kolokol apapali iray serti mepulkan round essential metodo lelang song kapan pun bagi sang ni social appointment gerai kapan ono masama ko tadian public health di padawan ta song men gerai song is desainnya apa on sana bubu armas mu jai boris sabal mandi song Euro o ikamelen eu gubernam pil let ni song HUM chaiger tarla chaiger banol angier song ilangan na bupo tama kayo kasumpan ikamelen sa pamachay paligan poros youth organization chaitan o sa pamachay government work and Indonesia, Iran, kawitan apali kerjaan tetangkan, perangkat apali public awareness, o ia kawit orang lain bulan round, per grow and tak we talk ni tuan personnya tuan. Salam. Kalangan kandidat satu kelas. Yang kalalabag kami sa ating Micronesia Productions. Ang candidate Oliver with Disability Act. Orang natin person at works kung ang government din wait ito anan kan koros ang cumalan kayo kapal ang kaliwan. Dan sa mga manaman yamu mo nang ipan wait ito sa wasto batch. Kalarin growing. Dahil disability act, magdahil ka dyan susubay ranto ka, isang ranto yun. Yung tuwan baby sa kakita mo na nirejay ka. Paros, tamag dahil kat-katlala na niya sin manorin ranwots. Etaan po rin dahil ang kapilpuran, check sa tali. Uya ka koros dahil kat-katlala. Yeyo romets, neto ka, kaya na nang joro sila. Iba juan ka medyo na. Kajal koros, miyayas, niya sabon man dyan na nang joro. Soja and soja, sabon man ki, technology nang joro. Ayay may sansal ran bukan, dami niya ran mo dyan. Kin kecil na wheelchair, ke ani alam ni, ke saudikan pun saudikan. Every
Plan do the Indian and administration with Kajang administration over and Genta Saoche, Okalautela, we have an Apani. Sound good, you wrote to the Anana was a chip, or you wrote some funny. But they showed the Toka Chabana, every Toka Makulun, open not working the now. A student Toka Chabana, Nakana, digital, tripods. Every natural men Kajang. Kukakan and Kakrapata. I but one Kamil dia Kamtani run which land government, Paya Papa Limetan, or NGOs state non governmental organizations. To go on administration you, and Anne name was of cut. World Cup, look at it. Tamu tell the Kapali, A way would that I'm token. Iraq the Parakaran, Nele on disability, and Armas Thomas. Allow and the code, please, Oliver. I show it to Janata open audience, and we are right there, right Kalalaka or candidate Kapna. Here, women, young Kalalaka. Kailangan si Monipan yang diterawis the patro ni so tope ipan song yang patrem mawe iwang ki kutnawi tompe karyao look tompe the big my chorus market the patro Kapungki masan kan nun kasih oma, candidate friend no yesap satu, rai kan no yang tepung conference, ya, actual paytek desabun mat paytek kapulot kan, youth lead the chorus. Actual yang menpatro ini tur. Pasan tu buat tapi kapal ni dari raiti isinana mas. Sawan kamu kita orang ni aktor tu yang kalapiang. Tak harus mus tekan tekan. Dari kapal tu bersama mau terang mai permuitan yang kakiang berpak. Kapal meletak toket kan tekan. Kayu kapna no o karyawan kapna rate karyawan kapna masani mo sa unang kapal kami at ay kumpunod ki ismetang pasanit sa kulon masunod yung kasilis at pit tayo minimum kapna mo may tampong tasapong at mayroon kachungkapong ngayon makalapiyang dia sos kirong news na radio. Ikatumpi senator karyang kapna rite masani caitang kineukupen na sa kalpan tuka puya kapoy pentoto nan punto. Ni kirong news aso karos kapina kamanalang, kapina sainina, kapina songkan. Tingay di satong tingay, ayata tuki yang try. May mangi magtiraw sa stoka. Ikalapiyang. Rinan kapulot ka niya kung kokota ka sa pagpapun. Sab-sabang, ininilelo kasi. Anso po ita. Sebagaimana perspektif terkecil, main poika, cari hasil tahu. Kalau tong puinin youth, mesulkan kotor, masyarakat santai, cocok.
Kuinili nursenki tumastikon anan china rin sumpakarin yesek. Pero turawon ekis sa mintanan taroko. So yung pabinari pinmasaning kapanmen. Try banking supplement dependent. Wewekan. Magkayong nanlalupong. Kung nanay patong, inabangkis patong sa kanakan ko sa pong. So mag-try control na tuwang ng pake sa malakot ang kong patong. Hindi nila mawa. So mag-may katuway na zero katisopay dito. Talaga ito kung may pilipinsong ko siya natin nakasiliriye. Ito lang ako tama po. Bakit po ka? Iyak ka pa ipagtatong? Yay, open. Ikimbala po. Wrong. Nasa isang gabi na kayo, gabi na kariyaw. Why so fast? Gabi na kariyaw, read. Sa bunda masan kan, yung kaparap masan ng radio. Pero hindi pinutan ng siyang. O kung kalap masan ni masan na pupungang sound ngay ramas minutes. Niya kung masan ni. Ita mamasan. Abos kong po ita. Na itandatrawan nito, nagpawaray na ako. Talaga, mawari. Kau candidate, Ricardo. Kananan prowi, itual wang taan kupren lima chen na chen din kapanapis. Imeng kaprela pura try sumkar kay sa malabo. Pwede kiyang betay kupuren sa kay na naisukan o kupuren suwilit. Pwede koros maging yang usus udanting men yang bata. Ayan may patungan sa karkita sumkar tayo sa malabo. Yang sabi sa mga mugat at patungan yawi fixed rapport open episode chin. May babi sa mga forum kuat debate may sansal rango jende yawi sa mga isus. And yawi tak kayo ng koros kayo na law lang. Pag jailan ka, brand data brand queen mo susa o na notice ko. Kano ko gusto siya rancho yung puwita text to puwita. Pag magtayin kita na uyawi par tayo koros. Kids candidate koros para rabaki sa mga lapil lo kaya katahan kapatapatan. Yatahan ka, mutra na ka kurangway ka. Anan rinson par tayo koros tayo na brand expedite. Pag mailan ka din brand data. Uita brand candidate mo na tayo lahat ng muot 9-0. Tamo yawi taro, tamo ko ito. Ay cuma men kapag yung tatay biyo katin nasa ni ko sompal. Ay sa mga tayo kan mo risus, tayo din mo. Ay sa mga risus, tayo sa lang mo. Tayo din sa par tayo je, magtay manasa. Doliu sabon na tayo niya sinmet, tikay ko patong mur pa siya po. Salamat ba? Kau candidate Chaliblas. Kalangan kami President Women's Association. Tawa kong patungan daw iyang kucing ko. O kameralan medya maging uyaw orang. Kosonya kay bilmiya nabil ko kuta may kameralan may sudo ada di public hearing. Through the two process in one kosonya jawang kamaran. Apa bukan pun kenuyaw ita pwede orang. O kameralan wujud penaramas megang kita uyang yang kawin orang irakan musim kita orang tak pokoknya banyak personal jauh megang tak apa ni menurut oleh semua orang ramas dan ajo kami pertemuan kami ni uyang bertangkan o kami uyawi o pertemuan kan kawan itu lah gungguran radio kami nak kami nak Isu kan orang kamera jam terlihat ko pina cuma yang cuma mahu.
o I kameran people rights pilihan ang isang mata Kosonnya dia kan anak-anak kemana-mana, anak-anak entak long wasakan koris, juragan apa, toka kalau mau, betul dan armasan itu. Hari Euro men kata yang koris tamu uyawi rambukat nampobet, ada kosonnya soal uyawi tak tuan pasan jipan apa itu pasan tangan bukan koris. Salamat sa pagkakita. Bibigyan siya ng ganyan kanalapak, paglapak makin medyo riyaw pagkayay siya. Iyan pa Jodoh dan Perhaps just a simple question. In my view, when the state cannot move forward in age without the ability to generate new revenue, the ability to inject new revenue into the economy. Without this ability, when the state is stagnant and cannot move the age forward. That's my view. So if I can just get some, maybe some opinions from the candidates on if they have any plans that they have in mind on how to create new revenue, how to inject new revenue into the economy of the state. I think that's fundamental. I think if that happens, you will have the resources to basically satisfy everything, all the concerns that our people they have. So the key is injection of new revenue, not only revenue, but new ones. So perhaps some opinions from the candidates on the other plan to do that. Karang pagkat kabataan soal revenue cekan memang baru disambung. Revenue jodoh kami o kalangan publik yang mana government sangat foreign affairs. Donor countries when sawas kay kami maging koto building paltiang evo state. The only way public state government alone tries to improve our development, even the national government. I believe that we need to bring in more investors to improve our development. At the same time, try to preserve supplementary wayward kolokol wasakan magkasumbat o wasakikan magkailangan preserve. To mo pirapay ko may ikagalan ng may kalau kami na perluan soal nya funding cekan bagi perluan sang Meksik. Apa yang apa nilai roh may biasanya mana may share most of the revenues generated sang fish, other insurance. When the apa ni state cekan or direct more to improve the economy. Kailangan and Secretary Cantero Omni Pitago pwede ito ni Patunway nakatak Sansalan National Olympic Namiya someone weapon kilometer to Lugalo Elentai Chorotic when that's so zigzag. Even Padon Sabel ni Rawat Memang kailangan na marataki sakis
te someone we have been mogit lomoton sawas tekan sang wing libi ang try so to get nas ani reta nas tala ni reta try to muangi menan plan gay na niya rotor sakarata report nan media rogen kala panjung forest kawasan data wasa silu talian agriculture talian fisheries o talian tourism nandajan ding na bilmiye ranchi ko katwon to billion ranin world food day ebil nana chen la ti rubukat niorala tan mireta tanu tai sulang kalau tela sang nin ding na ta me we ko ran mon sabon na tai yes melin tumbi eno itangagla o kelvila me diga nagdai tan ketin apani pengkai nin dimakai kan training autan kan mau samran ibi pajon kamelle men yanso nagdai tan ye kapta brand mui lautan jadi brand so checking kitai kisin sen temetikan ai bi kobar-kobar to konen tai ka kena palieta ni dimakai kalau dia tan ni wansa talian naise o nabila nanam tai kalau dia lau ye ben kilometer tourist betan sana mau kai ketin kawalan ni dimakai ai mo sa mo tai ka to perkap sowese enen kirtan wei en tak ibin ban ka don segera itu puratai ran mo tugi udan kon bi buksang wei jodoh lancar kedai sabon batai yeyas edin bazanti residu kayu jadi sabon ban kuwa Keriau jadi sabun mandi uko. Kesilu jadi sabun mandi mele pergi jadi minggu tinggi. Kini seluruh uko mele luar mengumpat. Ermak saya kan mana cari dan cari nana rangun terkuburki. Aksori sabun mandi wow det wale debit uko enka kabayana o mele yang enka koita. Rebukan kan sudah koita. Erdagan itu kan cari mana cari terkadang dan kawan. Dame Mayor San Nicolas Pilampen Patel. Anane kailan sa was kitna Portland Forest. Kailan kerja going meeting, aku cai dengan kami jeng namun cai kami. Kecil nasa ni terpatau gitu. Bagai tangga pernah Portland so bisa malam. Isnan penu nasa macam set. Nasa ni yang punya liin pun piko. Bos sabun ni kita ni kita nasa ni. Betul betul cai dia pun nanti cai. Isonan ke net after nasan nan world food day nan wi samalaro. Jadi fin nasan ni. Hanga sola so kan kajon mo tonti. Yang mun cai. Erinan moye cai betul tahu kirtan moye betul betul moye lukikan kuam awai standar. आप गाइस तंग का कुकुला पहुंचे राई को चाइना की दो वजह चाइ में तो अरे ini pacuan para kemarin kita nasin ini o isonet pwede sabon mara nasin na unimpung jailanane kapil pwede na kita jailanane saya kata hindi na kita pwede so eksinaw yung daw yawi so sila kacuan mo dito pe jailan na kamay kita yes the rice pag jai kaya rice hindi ako utak Terbutakan cakatai kepada esno yang dan pisa. Kerja perang dan sekretari kantor kasih tahu tak lain dengan kita sendiri kan berada problem itu. Soal source revenue jikan, kita belajar menteri. Aidin pasal ini keberatan challenge cipta raja. Challenge kita keberatan challenge cowong lal. Mereka yang kajian tanya. Kajian kalau kau yang ujian tangan dan bacot, kalau. Kalau begitu, pembicaraan mo, pues nanti tumpen kalau membombing ujian aja dibiarkan nanti. Gomri, tarik mohon pembaca selesai jika kembang itu kalau baca tang riau mana, wow, dari ilas kalau tangan.
kalangan tayo amoy kan pagkita tumiban pater sa karatang kaukan bagian sobi kurela o umon nagtitak turayaw na kapnin may kating kupuri tami men pegang ri kapanik isuksan tami ewo kupurkan pegang ri kami kanyang ang sumawat pegang ri yang kumain memang ya men kawai sang ranet dalakap kulang memang katangay kits kung nanat government Ini sabun mo may plan of transportation o outrider. Ran bukat sa nimi kasi susubay car with sorted transportation. Ta may plan. Mi maka sawas kalang. Parol kami nila manage niya pandang isang state magiging pali transportation hong itagal gigi niya so may kuklori wiya moren may prompe o iso molet magiging pali transportation on tagal aso may survey so project o ikamel membiya sawas sang sabang China pali waliya ka so project Iso model mabatol to on yung protocol bago wito para sa government lab and FSM o supported lalo to katawan so to uludong pompe aputidiyan FSM o iro ikamera na kapatrata pa pompe anang pain sa kulman pain jan or child so pagkakabali tagan masigilan Isu kaduan ma administration muwakan abali rawo. Kami ada Euro anane la puesta sugar walu pantak abali itu yang shop transportation meminta uyak dan orang tum. Arma Euro kan sutro puesta ilan memang kayu kanang turis yang ada di Pokemon Tergan Masjid. Kalau kenangan burung ini, lukit kolmo, kita bersambal juga. Ayo di sama lah, sumbin waikan, lahan kajian kucai, buat kalau lahan wacakan ada yang so Melet sa buwakit o kangamaran. Kamera na nakakupan picture o kitip na patrotan sukso ni wiyatan wiyalaman ng kanya wiyaw kaupaunag yang kalau tela channel sa buwakit o kangamaran ng ibuwa sa chikan ka na ay patroan picture ito nagtaikanan na na kalau tela halakan ng wing kitri tumatalanin Ujainan kakek lagawan, asulit chay moral stos. Lugin kulwag pitang ko wasakso. Nangit lang. Ito ang pito ko. Chay kakalaw nila, channel ko. Amin niya sukan sa kalungan. Eri, nani rem ka chay dunia. Niya meeting kayo na kung atan pi chay siya. Showing committee. Meeting kayo na. Secretary Cantero Pipiliang Kachay o Bangan. Bagin iba na nakalamin Amerika o China. Tamat, mayor kasalatan ng kapan, hindi kisang sinsukan, mag-impotan yung coordinate sa sakahan sa China. Amang China nasa niyang suwat, tamang China ng kaputan kaklang nalabutan, January tayo ng kapuya. Ipatuan pagtuwa ngayon, ulit na nilatan ng Congress, meron ulit na kusay, o Vice President, Pilbagin sa mga moment. Kung dahil siya kuya, iyo ko na show riyapat, ang tangatang laliyak, o ruk, apurotan yung kakaliton, tikan, pakiyo na sa kuya mo, tawala. Eri, irawat, siya na kap, tawaray la, irawat, kunya nga nagwalta, kahit din muling sa kartata, tanong tayo na nasa ni rawat, inipat pa chawanta.
Mia, we have the tongue blue young run. Living the Outland channel, ang channel na tayo na tayo channel. When we catch it. Every Tali Pachamanta, Acting Secretary in Foreign Affairs, Mr. Cantero, Obil Pachan of Sintag Naranut. Mia, plan and Kasandite went up Roberto, Tamatak so zero. Saikanak Sansal new Tan Mel Yawasa, Abotan ni. I need Pachamon Sakargitan in Kapan. Pagkain ka, kailangan na nasa ni Rogosang Palpukan. Patumatok pa na yung kitay. Kahit din nila visit ka, kakaturo na siya. Kung mura tayo lang sa lutantok pa ni national government, home based state o state state ka, natatawapan ko ito. Salamat. Senator Lee Oliver. Urmag Michael, wagi sang pemain erecting program, mimiata iso, minit kaisa kinaw man luwa kabna, riban may erojo kanal pa luwa, aja dapat tulang kanal pa kau kerja kabna. Okay. Australia na ito. It's all sa karataan wow ban rin sa macam itu. Dan orang sa mga jay yang pagkunan mayor candidate kan para sa jay para siya. Kayo man kailangan iyang Martinician Productions. Pwede pa sa ating tatawag mga awards. Kapag-pender sa ating mga jay candidate kan yung jay chorus. When kawawigin running UN, United Nations, tatawag ka sa followers. Ituan iran kalalaka, kung bajan iran kami salata. Epit tamat chay katimuat-watat ng tanan ng mga chay. Yang umon candidate kan etan ewang national government when implemented United Nations conventions magchay ratify ya. Niya chay katimuangi. If some ratifier UN Convention silo. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW. Convention on the Rights of the Child, CRC. O magkayun ka rin the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Taramas na ang anti-hanan to. The convention siluwat na FSM ratifier. Every FSM bill kanadala tatakong review po itang kato tan CEDAW o CRC. Kaya katsat lang ng review sa kimatay po itang kato tan CRPT. Tama review riyawat kasaletang tatok chocho na nagla na poita o tatok chocho na chay pikasin sosopay om achay ban fully domesticate sa pinachay ko as state parties om UN Convention bukat regional paper ipitacha muman eukanen national government o state government pwede melen me foreign affairs o palitan ng national government maging patuloy lang walian way o ratify convention bukat. Apniya kung protong jay, utang chuchong tatok kung pagpacho at the state level. Regional paytak, ya sa mga kasamti, ang national government, o domesticate the kapayata sa pinachay ko conway taniwan convention bukat magchay ratify
open ya sabun mama pepe pong nam ye icar ng cheche tato nepik moni te sangat cheche kan yang aki technical resources berkap apa ya tak sabun macam itu pong way kaniwan karun kailangan Ugi state of business to di Badung kami ini kira-kira mengikuti kami nak bisa pengenalan cuma dalam sains. Apa paduan kami mianjum boleh kebuka di Toronto atau tu korus tempat Badung mesti. When we are going to talk about the national government and the state, and they teach on regular college manner, not only to the state but down to the municipal levels. We have got and got the land and community kind of what around will bring out that way. Otherwise, state so yung national ang Europe isto na ngayon Europe national bangat ng talaga pwedeng doon protocol ng style mo sa mga government pero local municipality isto nga ko talaga to the national government sabi ba na anong go through the state when not the national government sa West Jordan may kami pwede pan i-right down countries can go through national government, kilkaman yung local municipal kan, kilkak alati ababka. Kami ka na go through state, pagpabuan ko sa state. Ay doon kami na muy kaya kami na kayo mangi yang mana program ababka. So ako rin may patungo isang sabanggi, ay ito yung kampuran plan, how ni yung penalitang Pagkakalan open platform way nagangkag ko na ba niya planyo ba dyan kung gagawin working na sangkali na pagkamit ay tumatapin na kubulang Borussia o karyong tabi na o tobe pwede kaya na ilaga korostan sa isa na kailangan ng kubulang Borussia o kasih yang kailangan dahil po KU, Perusian Peter kaitan mamali Pilsawan pasapang cocok ko na sakang Peter pwede ko sampai Ebil sansan nandito ko magtry-try na ni-right pay. Pero kayo, kariyaw, pero kasilu. Eri, iginyang na melele. Action. Tatatok. And kusaya. Tanaw niya tatatok. Ayuraman. Kusay, and wiwiya kandaw tinakit. Sabon matay ko, kenapa liron buat koros bersambal? Kan, hutan kawasan dasar cai sudah pilih ini tidak besan merai ni sudah minimnya besan. Tep kimian cowok terkon be sudah minimnya besan. Kecai berana minimin benar masa koros. Terdamai sainsan, damai ranu cai kecil-kecilan cai kataman Oktober hisap tayu. Sainsan menang kita kita hisap limau. Wingwat patpana kuenka. Kawata, kami santawas ka tamataman poeki rock pen eupen and minimum pen eupen. Kami Miss Evelyn Adog Kasaleta, iro ko sampal kayo patpato tanino and United Open pato reta national government. Kami tayo state take up patyan state take up kuenka kapaya. Iro sino nilin ko sampal. Ay nikap sakang din mo somot. Tayo katla mo o tayo mo item, sabon ba tayo ito? Engkap kasaleta. Tama tayo mamasan. Dito na basang buwan, tayo lang ka din pupunta na.
wapani to dog wat putan ko sa walang kay ko ibil me nagis tawla ko may nang suwat equal sa karta ya kan ni mula ang sukses ibil ba tuon kasi magjay kan na sa ni ranwat ira jaikan kay din ng try domestic violence te pumaniw ni ibil kasi tayo nasa ni kirtan way kanin school kanin musun mau uwas sa jaikan koros ko sa walang try diya sintutin ranwat Pwerakan mo tayo nasa ni kusumpan ranwat apa namin kacay. Irangkat dengan kacay keralak ikan. Kuentak kecil o kasan tunti entak chan. Ani sakar kita di kawan. Apa namin tayo koros. Kue kenamin segala kuentak kacuan kawitawi rancang. Kapten isopot nente pilpansirka katangawi isopot. Atanana puin na tanyang katanga soto engkak anti utan inang kasan in meridian commitment engkak yang katanga ujan waratay engkak kuita wala wasan utay ko katlay kay sila kay noraman mekot niya tayo sila kataw kay sila kay kapakat niya tayo sila kapay kataw kay sila kay monsapo engkak tido kataw tayo hut nagtayo ng sakap kaitan ting patut. Eran rantukat niyan suksak dan way kors. Saya ketin authority pilupugi iyo dokter. Abutan niulan aiso kijai no tantan kapayata pagpagma cengkap ko. Kay dekin no kijai moyek. O may o timur meditan pato. Nagil United Nations, the FSM, the country, the Sabwafik, the Kapmamarang. Akan-anak kuracay din ulit. Akan-anak tayo kayanin din tayo tamang tayo hanin sa naso. Magtayo din bilimin. Kasan iwap. Kasan dihanto ko o meron tayo. Tapi cuma kaping lang dan organizer the Queen Makasay program in Ranwood. Kung tayo nagtap expedit, kung ibacuan kami lang, kami sakang kita. Sinok lang kami ng kacuan. Ang may kajin ko po rin, hindi ka cuman tayo kawan. Nangkarakan na tayo kacuan ito. Isinagag tayo taan usata. Renta tayo tayo. Renta mo ito ang ginawi sa tayo, ang tayo kacuan. Tayo nansiyang kontak tayo, para sa tayo kacuan ng tayo kataman. Pero ko sa pagbukat ko para. Pues tayo tayo Maliela, oleh dewan sultan arnas kau nak kata, engkau saksa dong kau engkau dia, kapan cinta sebaik patpatong. Adalun tang cai kan kejenanan dan kau sang siapa macam itu, dan dia urut. Kalangan pun polusi, kalangan baik. Ilan sekarang kalangan orang kena, orang tebel, orang kecil yang belum orang kita akan dipangkan orang kasablangan. Ajawat kanal ka kong kandidat din kerja ulang ulang. Isang momo je, kuliah pendi kancap, murid kuliah pendi kumpulabot o kalian conservation. Ikaw. Kailangan ibig kapurayan ay suwan wow. Sansalan ka paano? Ang sukses sa kapitan kasi kalalatan ka. Ang karyang kapin. Equal opportunity employment. Dapong para ka naramas ang niwepen adatan yung tatawagan. Miyan sa po mo plan na ban apali wepen pungan li saan nili emen pilipilitan. Dan apoy pe nanwasan totoong kan? Ang pumili candidate riding boat kalian mo. Kailangan
Kailangan ko uya bendi. Mau ko dia cuma patonan wawa. Even patonan lagi cuma sekarang wawa bang cuma sama coach. Wawa lagi kita harus kasih patonan sukses. Kami sansan orang kalau dapat kau kita ada ibu dapat employer isu tu patuan dah kami yang sukses dan pembeli government ni pumi ni tuan ibu patuan masa ibu patuan datang dia mengawalkan akhirnya hadap kami dia kami tiu bagi kita nagen apa darat made the old diamond, Lee diamond, the D-Silman, old Silman. Kembasan itu kami lihat. Poin apa dia untuk beritahu, berbicara, berbentuk itu. Ini kamera ini kita sama macam government anak-anak bangsa kita. Oh kamu kedua ini, dia beritahu coach ni momen kami kedua saya market. Misalkan mau di sebatuan na pinuyawi sana statuto. Pokoknya saya dan tahu saya gila, punya benda tahu buat. Anggap dia kami tiu kan, kokolta. Poin apa ni kajian, omat department. Poin orang department kawasan eksekutif. Terangan. Kalau baik kandidat, kandidat. Kami bisa aja punya ni. Kailangan si amun mayaro pro kasadatan mali uya kaulare na report the memang bat wang bajuan spousal abuse trodola pon baywatch sang ni kasuan ben sakawan way o sosoralan wow and benene. Bien ang sabon mong plan ng Japiata programeo. Men apali, the kiyang li, ang iyong the shelter, the kaway, mapit consultation natin. Kalau gawat tu kandidat Presiano permit. Kasi dia main mo ibil banyak pada sa kadang wow kan baca mo oy may napil ko na ng wow gi kapinakaryaw candidate kan paros o kumain ko pura sa paros may open na ang shop isa kalala pa ko pitma Tama regular olagan uya kawaray po. Aliyo siya utang sa molo. Kung may iwan ni magkagyo umawan mo. Kamalan. Regular. So mawala. Ay mag-diyakan mo na kailay. Orang kiyang pililo Ronaldo, babang uya siya nga napan tangasan. Iraga siyang one match po, ipilo niya, visual siya. Reveal uyayang uya pa, nansiyang po, interpura na. Reveal kalangan, mo isang kalangan kauno, ang suwat, uya insin siya naman. So, itong may nitay kako ito, giwan tangasan. Pumela lutan. Uya sumaw yun, ulan na kayo. Iwan ni mapang kayo ma. Mapapukuyo, giwan tangasan. Kala?
Kailangan kami kalarapan siyang pulawin. Kalangan MC. Ang suway sa mga pacawan campaign equal opportunity for employment. Sa pacawan kita lablar mabulubul pacawan aray chumul degree. O pagkakal po pa yung watch up so siya kalway ito tawag may ray school ki. Karanakan na sansan ipo yung ray so siya pacawan experience ito tawag o they ray overqualified. Ya sabun mo ikasanti yung pwede i-watch. Kalau bakit tulad candidate polisiyan observer. Kailangan ira kasampay mo. Pwede yung medal todo. Lupura siyang ray skula. Surat dia tahu. Riman met pepiltan pitata tawasan na basan. Iban coba kita mas karasa pego. Ayo na ipatapatunan legislature. Mia kampanye pacoto omen develop causeway pali to east. O development wo parka kaya tato tuwa poki tuwan na kampanya kasada. O niya isola repet mamia tax break so ma business yung pan kokobuta ka tenon tax law o kisawas na pangyayan kanang pagbabago po yung state Medan legislature. Ako yung mana-mana. So the patron ng state, the patron ng national government, karanta, so the saman uya pa waka uya. Karanta phone pay, lusa. Tatawag mga kampanya man uya. Ay may patron. Ananda, pasanin na pasal, and Medan, huwag ito kinawasakan, mag-tax. Sansan ng pasan. Mamanaman mo pa ang miya na state ka o na panlamay. State ka, nagkapasan mag-business yun. Babang patataki, men-phone pay, malin, lumapukita ka, aray takson po ito. Ang mga business yun, mag-ilong ang lumenjik. Kantak kaiton na. Tatang mamen-pumpi kang alam, ang right tax yan lang. O uya ba bukat? Kapag uyawin, manaman yung tax yung patronan yung state. Uyite, state ka kapay-pay kita. Kumalan mo amin, nanapakasan ni Nabasan, nag-big tax. Kung taxing po siya puwede pa ang po na pwede yung non-state corporation. Gusto kami na don't pay COA tax percentage or root COA tax percentage yung gusto ka. Kareta, manaman mo kung naman kuyang yung state. Parang kagkataon kayo, parang katotoon nila. And tataw, mas kagkataon. Ito nila, kailangan candidate permit. Kailangan ba isang adjust? Environment? Kailangan. Kung kapag sa pagmamoy, lana na pali, kung anananan sa usap, o ananan government, panggak sa waso, kapag tangway, ang niya sa wong,
dan bilka kolokol mamorang talgesat kalau bagai tobe candidate kapili Kalangan kong may county youth Monay mantolay dan bagi sampai macam penan rawat kedindan dan ia cuma sekarang kapan dan ukuran sampai coach ia cuma kepun dan ukuran malan pun bayu wasara palap kala ko sogo bitaw dinan kan wala kay course namin pon nila prawat mention kaya tungal sa karatang wa bang gubernador governor yang rawat yang ay candidate course masansan mo rawat o bitaw ki kaping kalangan ki yung migration production on tama sansan Kosandi o uya kami sansal rawat pagtailan na upanaw o kita na kosandi kan na bangko tumo bangwang county winning youth environment o track paros magkat pato rawat bilbang wang ni second lady o sa women dan governor ano na biyang kat pato rawat nang masaksak yet ay cuma pasaban kayo imanante ng way nagbukaan Lieutenant Governor Soda plan koros kasanti ng Constitution na bangkat sang kabila song koros na Lieutenant Governor Manuia Restoga Kuya Pili dan eugian kabila ayat may bambato na ban saban ren kalel pagkwente ren kayong yet ay kawit may bangka kuya Restoga plan bang kawit iban eugian kabila o legislature o yet may bang kawit tama niya rawat Mia weapon apalpan marine na paliset Napapali wasan ng kan o bil apapali weapon apalpan ng ship mas likin wali sa kriyaw mo isodre and pulpe state and ebesan kosan Aftame pumpi pan Nangtriang Wia, pan Nangtriang conservation on Nangship on pumpi iman kilang kakailain o questionment o enforcement in wildlife, marine wildlife and kakailain la o pil kamaulan. Marine on phone social kan and kak dia one shit when kak sa waset economy country o bill we have been to talk phone light kan we will talk when sa waset ari ibilutum so man we have been on chorus man perere apa pali marine life and when country kalang Kalelbag pa isang winning youth karyang kalelbag. Kalangan ng si Sepajong kasana penplanen kita way bobe bukan aramas koros pabisa man puinin aramas kay may yas pon bobe watch may
medikaila mapulapun macungalangi anansoro opinendi epil ansho o personal pet ke tanway mepil ansho o chungalangi pungan para kan yeyas kich mapulapun pepe na ansho wan personal pet ke tanway watch strategic development plan we watch and pache kongkak sawas tiyang kit maglubon mumunat pa angkak toyang nan sabul mumi plan kita we watch kalau watch tan to ba right before candidate kali anyway kailangan ko ninyo dalam sangat sukses Mia irai una ya kapuna to mere irai kan open yang sojo dia kan o napulapul igarela sama modal government sama napali we have been stapun how they run the dog anak-anak kan irai melegela to dia kan napulapul cuma nanti Lidwain kasadame sansaler moy Nagariawan kami na soja buko isojo udahin ni edan uya ususan uya bagboy buko orang ko niya auto pe tanana wawa sampai kena dan begitu tahu bos agonya yang sojo kami na ukarian kami na lalu kami and senior citizen home non-state tayo college project Georgia Patrosang ODA Patrosang IDB ODA yung project kan bagai Patrosang nanggulkan untuk US yang ada China, Japan, Australia o institution kan yang ada World Bank o Asian Development Bank namun kan pun mga yang ada ini Tuwaja Youth Citizen Hall, Tuwaja Women Citizen Hall. Baru buat ni Itu yang memenajkan anak-anak ini saya biawi. Tapi ni tuan batuan kapan? Iban yang kabina ngai tahu susah. Oh, ensure that nanti project bukan hanggang magandang for state. Nilipin the top of the Bacaros is another trail may kananana go through national. Salamat. Ready for candidate kanito. Kalalagang pang Patrosang Queen Environment. Karyang Galit. Kailangan ng umrong MC niyaw yakan tatok sabol mong niyaw raman mapangpangkak kau nabata pangkak taresang nauran mentong pi sang nakapalkan ang waktaklan ng wawa okay tuwan sa kacay tumbig Kalalagang po Toga Writing Candidate Joe Villason. Kalangan ng kong AMC yan gagawin patulangan ito wow ka na ba't yung mo ilmen isang ranwat ibilmen kalbul po sa karatan wow kat at sumul wow ang kuburan sa madal kot wawan ki kala ko nangan ko likan ko nanalan ko nangan niya ko o level of chorus and tiya and we isarawi with non-government
onan mangotsokan. Protonan tembasway at sumaluwa ang kubran karyong kapna. O sabay mo panini koros Mary sabay mo no na mayang tayo ranwat. Kaunan Lee and Pohnpei o autolol to ko yung ay candidate na yung iranwat o autolol ang iray ko mako na katatano yung iranwat. Yan kakasabang pitag kasampalwo Om tama kusundi sang kusunnit the Sabalmatay Constitution ipang recovery ang tama Mr. Kabalam padawan ta agising kapan Constitution kusunniti suatu kusunniti ta an karyaw na kami na apuko fue que Pohnpei o mia ananapan o kasampalpan global warming tama ba sansan ng peitagwo kayo imanisapang kima mia kasunod uyawitar na personality wasan kasi laki ng Wayne Pohnpei exciting teptak to gilran kosan apa mi ayer kosan tu yawita ong sabo kotawa ba mesay ikobor gi me tama kasan ta ko abana wala non-administration the bank January 2020. Ang apal ba naramaskan? Uyaw-uyar man, kaway toto, uyaw-uyaw isang nan agency kan, ang kabarpan. Said, aban laud la, kabarpan, tako na bataan, mel-mel kan, uyaw-uyar ang sawad. Ari, tama ba ang uyawi? Kakelpan, o sang tibukat na uyawi o patakpan, tama uyawi, ima ko nangan uyawi. Ni patakpong, o ikokoro-koro ki pwede isina uyaw bukat, ana-ana perutong kita pain kita tuon way abmel sabal matay na kulubulkan renan kita pukawat o kawkawin ti kala ko sa tuon way Pohnpei kuya kalangan YG Secretary dahil sa kalalapag sa green environment. Kuburban. Kalalapag mga sa Micronesia Productions. Kayo kalalapag, age of consent law.
Mantoke writing candidate Joe Villasong. Or lang kung saan nag-watch tatak, kung saan tayo sa parang pinakapman, and kaksara na kaya bukod, o yan siya na bukod. Kung muchong kung saan nag-watch, may kung kakawo ya pendatok, ta may kung tao ya. Where kakailangan kung saan nag-watch, maso kung kawawa karbe. Kailangan. Eu peitak kasampal mo ganin pit sabal matay na bulabul. Ay sansan man niya ko salat yung kukauta may pit popot and kak sang sombar di sang sombar isa walu kota awon hindi isa walu kota kalang ayos na ba ang yung bukawad and kata-kata nanti isa may matay sa rito rianggap na the way the phone pay panahon o mga ibang totoong kekusan na tuwan na isirapay na ibudrag at paano ngayon ito po ano ibang salit yang nanim isutong koros pwede rin itang sin kahit yung salit ito tanalay sa salit ito ibang kontrol yet may madamadawa mga anak ng uyaw awareness and uyawi yang nagbulabulkan consequence kan kapal kan marbantian nanaray sa ikinto uyala liyaman ang kaknay tigitiseri sa ikinto uya nono man sa ikinto kakalito mo rin nono man pwede ko na sansan mamiyas survey sombare sa kalimaw itu wang naman muni wawa kabel asoto megot wiya iya tayo bang purala mo kakela ko son nito isima wiya mo utang ko logo kabel wiya isto wawa kita mo ko diyang nan ko son nito na mana ko po ban kologolong ki panay niyo bang kolong-kolong may kadung kupura ko isulok ko sa nito up iutong pag atay sabay matay surveying kan and kap wiyala liyaman mo na rin ang bubo kalangan ng kupura mo Karya malabak sa Micronesia Productions ang candidate Kabili-Kabili Disability Act. Or labay ko sa networks and Kongawi government and waited to anan kan Boris o medyo tuwan ng kapal ng banwar. Dahil sa mami manaman, iya mo manami pan waited to sa West Branch. Kalanganan ka mo may jani. Yet may rang kawiki. Disability Act 2019 question not what amend Disability Act 2001 2019 Act to question natin men welfare anan toro panjataw yang megot ma government ban bilyang apali o kawi ansa what iterpiata naman muni. Rawat makombang kata naman muni wasan parking mayor santi ong anan toro. Mie disability plan yo ban pil patusan ay tumalobis ban November patulang legislature when kosanay ti wekan datong kan babang katanga
Disability Act 2019. Yung yan, we are member may kasampal, we are ramot. May ba we are Lieutenant Governor, kami relay. We are bigay watchan talaw. Ay tumalpukot the talk, may bantu berkita kaway tapi recommend kabina. The way pondre ban apa ni mau. Poi terbiasa roi man kelangan poi kamau anan toror karus kaiter anan paruan apil anan in mental. Disability kaiter paruan physical or mental ari. Biar bileu facility da yewi kata apa we rawat. About we are with our some public patrol around about we are like mental or physical disability facility on we pun pergi. So mana apa kan itu kasang balik itu I anak sewaktu population apa and pun pergi kan pergi kamau kadang. Kalau kami berkata, ay suced lang daw may namiyak ka na ba? May iyak kita sa may iyak ka na ba? Ari kung parak, epipan ka na ba kayo o lieutenant ka? Apa topat naman? Kayong kalalaba ka ba? Topat kapili, kariyawo, topat. Mr. Villason, Residuo Banto ka Mr. Fermin o kabayo Mr. Edmund. Kailangan sasal na salatak na listahan sa award. Kalalabak pukat, hiniling kasampal. Pasabang pukat, hiniling kanini. Dia masan yung masan yung tungti. Uya, tama kanta. O satak, o sakat. Cukitay. Hari. Kasampalan, oralap pukat. Tama yung chungol. Pepema, teman-teman tahu. Pultang pinili. Tamil kamatse. Di makin kangkang rosong chorus. Our show. Putih all macapi. All macam. Isini. Tamil menunya imang kami na ipoto kami lang. Sinaganit tayo. O iyan pa sa pang-iusang Pilsi, Perman, patrowan na lang. Di yan pangasangol. Ay kapuloto, nan pasato mo, ay no saraw yun. So, ito yung mausang mao. Iman yan mo yung propet chichiwoki o wiwikang Punginolo liyan parkla. Pun kaksair siriko. Puniola luwakan tangsi itu ya ada siriko kasi ilan kini. Amo. Apa bukan? Kita ini mui pukula. Porque inang isen sapung kan nabamoy kung pinuyata. Oli, sutukang sangasangol. Urano, wawa pedero rame. Kareta, punili, uya pagpagi kacanan pumao. Bakacanan pumao, baka nono, asali kapiltoran.
kesempat. Acana sang no sarau gampi. Kay ganti kita rin coach nandang luar baron kanco ka bisa tiga nape sini akan mempatikan mau sang Traitor non kapupon ili sa Rusia awal epitito bisapa. Ara pong kawan nuntok pena. Wawan na totoo ko to Mike. Kailangan. Bukan kita prinsipal dan pasal. Kailangan. Pwede ba ko na yang kaya sa mga sawas. Kailangan sansan dia ko siya natansawas. Pitma, wala man pa, dia kawala ako. Ay magkasampan, diyo paano na report kilang polis. Kuya pa yung yaw. Soto report diyo pa nilang polis, ay soto yung pa yung kapuyaw. Kasi na to, mga kapag bilang wala man pa Uya kawa po o diyo report kilang polis, uya pa pa uya. Pilgap sari uya pa kalau pen uya kawa di sang po udanan lang. Kari kameleda mo igrawo udan. Isa diyon complaint pakai bilang polis na foto kan uya kau o maika pacuan epis Oimen pacuan ta irelio mesansal ng kapanagis na ya pokon karyawan kapina ye Dede sang ni pasantin pasangan bonpin kapina capi pelian kakak kakak kusen o mana-mana kau-kawai paluo patparol kapina o karyawan kapina ima pasangan pilkosan erti mahapo ko Makusinan pang pasangan ya apa kok dia pang kok. O mata kapinaw ko kaya nila. Magkayo ka siyang ba kapina karyawan kapina man ba niya pang susta uda na ko na ewan kapina. Uda na pang uya po ko yung ewan. O siya ko uya ahadikin. Tama. Uda po ko kapina. Oi rawa tu pandangan sansan. O, iman, istilah pacuan habis diberikan. Ya itu sesuatu. Iman pacuan pit climate change. Dah waktu kelangan wayang. Uya uya. Pandangan wayang kasi towards the way pagod. Mapit o taglang ng web. Ira kasyang no kompaka. O kitay na uya namin wiping patuan 15. Magkitay mo ko kaiti uya sa upload kan so America, China. Pwede rin nakikita lang siniyang masyado ko na magkakarita niya climate change. At pilko na ng sansan na pwede na paliraw don't pay kataran national government. Pwede niya mo niyaw na yawita sa UN na Green Climate Fund. Pwede siya at saka lang sa amin ka maging pupuntalan ng
Tuan pay katarangan the national government dalam million isis siya wala pa ni Robot. O sino ba may patulang nga bersama kapag nakariyaw masay niya uya acting o pagkatarangan may silu and rehabilitation issue. Imana sa isang na uya ba uya uya ba na lahat demonyo pilihan niya ng pan. Napananana mas masama yang social state o national government. O talaga yang ada itu mo. Kailangan mo yun ng patrolman. Kailangan. And take permit. Dito, kailangan pa? Kailangan si imenyang macam kawawakan li tama atal sama atal cowyang yang semua macam tuan karakaralan sampai mereka Ikan kita nak kerjalan santai. Boleh sensaling try dan sukses sudah memang try aku yang kerjalan santai. Itu macam aku yang nanti yang tahu. Tahan macam aku tahu lagi. Song toto. Dan sukses mie funding makokosang terjadi ODA dari World Bank. Dan apa-apa ni wasakan berkebutuhan climate resilience. Wasakan me Angla, wasakan me Sel Kawela. Hari poyaki sudunok Joto, sudunok Sansal. Arunda kawang yung pagdodogin kamawalanan. Ranwat process and assessment wiyawan ng state tayo. Berbeda kemaulanan atau bukan untuk climate resilience kalian terkalahan santa de gran puerto podanu. Apa yang dalam bukan magmagit o boleh yang pacuan yang usai rok. Iral semanin yang World Bank dan pacuan itu Kanagala out of the feasibility study, the assessment ng project watch. Pagkang tawala ko sa piyata ko ng tawag. Naramani ba sa wanda, pagi awyak sen, torogan, kanagalan, rambukat, tagodanu, the England South. Omabit Lee. Ito wani ba sa wanda sa itik pagpatukoda. So, Nagengkang sa so patrosang li ketika patrowan sama kawawa toto bukan li tangakan wasa tadi dia tangakan wasa wala dia poin ka ko lepeta udah ko nang lion enang tu mo mayo ito man ang sinibangin payday Itanda dan ia cuma limo. Sudah kan dah apa? Sudah kosongnya. Ia cuma buat pacuan saja. Kosong tiga ni kita Uya benda tahu kan ada orang. Ia cuma lim. Ia cuma buat tu sendiri. Jika kita nak someone moment magbukas na ang tahu kaya mga naman chay. Dozen sir o tuwan sa naman pay watch uya benda chay kan apali dia ko wow. Dan apa dia tak sampai seri kaitan seri kan, aberen dia kan, ini tampung utang, kalangan kalusi. Kalangan right quote dan ini kalian ini. Ini kadang kadang sang purakan. Kalangan si Iban kadang kadang kau Ibaduan kami ni
Puevi, हमारे कक्षु का चले ली और इनका मेरे पॉइंट की ली लेकिन यहाँ का सबंधा माला आप उन्हें नहीं ना कुछ नहीं आई का मेरे में लियो ओलो मन करें या कुछ नहीं कोटी चल लेकिन और वाला खा वाला ना लो नहीं ना तो नहीं काटे तो atau mo tentang kailan nan panay yang sinitin ko kayo kung tayo sa set yung sa amin ko sinituro at tayo managila sinit mo ang utak ko kayo kailangan yan kalalaban kailangan baru siya ay pwede kong amendment into the governor or captain kami lang na November sa Priyaw Uruguay pang kamuti di Jacob na magag state just one quality maganga kung the compliment kapina magang muti po siya magag sawa siya ito ujum at ay government kahitat Poco na. Kantit, kapilit, kongkat, sawas. Kailangan ren Peter ren kayo ng mga sansan. Ikambil purala itapio. Isma bang kapina. Ngay may ban kayan kaya mau. Song oros magkapina ko sa nahin di hutan ni bang. O kapina may bang itapi song oros. Iban song nansiyan kawik. Tama ikamela ng mau pangwik. O bil ujung kami kapnapan bil kawik. Ang kapinaman na ban wanyan ponpe ibil kasampalwi kapinaman ng bil experience dan apali way o ang iya nanay bang yalutan ng governor ma kaunot John Way purpik ibil kapinki Lieutenant Governor Koros Raban ujung kapina Raban bil mia experience ang apali way o bil mia tatong kay me bil kacang-kacang apa and so way erisongan quality ka dasongan asset ka ekonomi mia mon kapina men nga kapina da Lieutenant Governor men nga may ni ni orang lat mereka siapa yang di ren kalian berbuat kayak mau kanan kailangan tadi Katolik kailangan tayo kailangan kailangan bil subneri pito ko kailangan kami utang tatabi awan kakuita eu pena di kawai pen tataw ibig ko sa dia memen mabangya kabna jobelason pan eu ang sokoros uya ko na kusun di ong kabna kuan kopuan ki karyang kabna ainan peleo sai li mis sos kung mamangayo kuan ay kasambal li mamoy moy bang bukod lemban ang kuan ay kasambal apoy ki kusanti sa palmatay mumotso o
Kosennet. Esansaler memia puinilian punti. Menanan ikilang sang mas rekep teleranwat sabal mamal magit katep laut ong lian punti. Kumain tolang momay o apali tama sansal nanti takong kapan. Pemia dengan pengumain bersemen ong paliwat kalangan. Kalangan lagi kan? Kalangan orang kalalabat ko. Mamia magkuburan way sudah lebih isma pan karyawan kabina utan puka pan ewan isma pan kabina wan pilay maki kaway amia suangan makdiyo pan kabinaman pan Uya makan kakamelan dan dutan governor kakamelan masukang awamui anan ma an ay ma obil sekarat songan tatawat pa sa mo o nakasampal makaryawan ka naman ko ako ka panutan ewa kapit apa sa mga ka naman Mamia mo kitiyo masyado mo, ay lang mo. Una naman kawin din na ito. Porque, abang pitata, yayasin man ko ko. Isrubil pa ang patrong na pila. Mapil pa yung mga. Isongan kawin, may pang melelang ka pa na. Ibang kawin pil na mele. Amen, saya wis para dasang isuto patuan lang ilang misapli pitata irekay Congress kamanada kasampal po ansyo marakin kajiyay na patola ligri o kuya kupurti iremasansan ko persugan po na siya piste ansyo magpakawad naman lang Ashtay mawag po ka kitang papaisang siya. Irawa ka siyang mo, hindi makarada ka na pala na napal ka. Awudan, sapinta to ako, yung pa naman niya. State lang ka, mga ngayon ka patuwan ma, yay state ka, apali. O, lima ba kayo ko na? Nasa government man niyang sawaso, kita mo. Kung kaksawaso, irama rapin mo lang kamanala. Uka ki state kain ud ko kala kan state kala kailangan email bilyang baca ngaca au depan berbeda limas asan Olo, Senador Filason, what Senador? Mr. Filason. Patuan main kamaniyo bambut kita dia kliman. Main ko wala man bambut kita dia kliman naman sola pum. Hari ni tuan kawawa patuan no, ikamere na awya ira kasampaliyo. Pwede kecai, orang kan kecai berhenti nazen tajuk. Bukan mereka kecai ni kesampal lagi, kecai cuma kesampal kecai potkan. Hari ni punya benda kan paywatch, lima kayu kesampal kecai ni rumah apa na, mereka itu pun lutan kapan patuan kapan. Ada benda harus nahan senamau patuan. Ako magdadala lang kami yung napatusan Mr. Schoenberg.
Yang pun kabina o karyawan kabina na tang kayo bana, tanga kan uya compliment dong karyawan kayo kabina. Ikamela na kabina na uya kawasan pen. Sama macam government, then we have one commander in chief. How the dog, we have the dog, Santi the dog kan korus. Dan pilih-pilih tak Santi, tak uya uya san kabina. Karyaw ni patrol boat bay, karyawan kabina. Rasanya karyawan na kesewa tuan. Sudah ini aku, ni uya pen kita ini boat bay. Boleh keciak, boleh ke wow. Wow kena gini ya. Karyawan kabina, utangan tangan anak-anak, dan sewasa karyawan kabina, yang suka karyawan kabina dan luas. Kalam. Salamat dengan komite. Saya anak moy ngambil kurang kesakanai sabarin wap. Oh iban korea iban kopunot iban cowanta. Jadi sini kawan, oh Israel kantiti itu kebenaran. Ayat kalau datang Israel kopunot. Ansomore outer island kan and don't pay. Miminan kaba pag-isotre may time mag-isotre future. Uy memelal sang Lieutenant Governor at ingkak sonbong wonong sambil ingkak dia sawasan may time. Ayak plan menyeramai Lieutenant Governor. May tangkap yang sawas ang iran kawan bukan ayat iron kalam. Kami candidate permit. Kailangan o kasampan pwede pitata yayasin tagayagin ponte. Yes, mo manaypan patrowan sa Washington. Pagponte angkap sa palaman kinapatso utang mo ni makampay. Ako na yung dahilan mga microchlorine isotong yung tiyan ponte. Tiyan na kasi. Transferation infrastructure dito. Tapos ponte mapukaki ut apan. Ringin ko na ipatrongan tayo moni mapananan. Imen patrongan tayo reyo. The big tax, corporate tax na national government kawat. One morning what national government rukata yan September silisa par kituo real isa kualo millionaire pugili may saksam. Uniyan so no morning what trippin rukata. Mia kalalabang na uyaway mayaya pang konang ren share rent nenayang ponte. Pag ipasok nin tapasam ko sa net. May taxes makinrugtasang nanilang way. Was monyo pitulong na nilang way. So dagdag siyang percentage panpura lang ng treasury way. Kaya saan
Office me ukaki merita MRA ime monio kin patro dola. Office o patro ponyong pang nan pon pe business kau pil kemana-mana pon pe. Apa yang semua monio dedato may patro an bukil na isa isu mediano film isa isu. Rayo para tamayaya pa nila yung Bombay Deso. Kapag uyang Lian Wyman at atak ng Palian Obisin Attorney General in Abasa. Mapan trip mayay mono pa nila yung Bombay Deso. Iyon trip pakasan trip kusinan kung lang kapungkan oyi kamsang kila akaway yite. Pasanin FSM pan wakita kila o kusinan bilpa wakita kila. Ayun ang monyo sudah pan nila yung Bombay. Met mawawagin ituan pasan na isang sa wakita kila. Sa punuan Bombay pan patpatun niya. Bilian isisak sama. Sang nang isisak sama pagi pasan ng Bombay. Makasan na di masudah tutup sang persen sidisyak. Pan we are sharing municipality ka, sa punuan municipality ka, bilpa patpatun ni bilian riyasak bilpa. Ay patuan kami eled. Tama lian wayo a opinion o personality. Atanenin apalyata anan. Pwede ibang patuan mamia damalapin ng government in Everson. Masuto kung mo niya share. Karena Attorney General buyata yung opinion. Magkapayatay na ng aramas. Karena mo niya sudah share lilmet o malang pagbato na malang kopo. Ay so mag-governor sa uyaka kinaw patuwalong na kopo. Ano ba siya na rin? Pero pagbato na kopo. Walang kopo na presyo. So, ibra kasyang palma, timagil kareta. Kung pasan sa paluat, may kasyang palma. Magkaan, usis pa panguyawan ni November Dumawan para. Kailangan. Kailangan dari first. Kung muli ng pili, dari ni palaga ko sura kay relak. Kailangan MC. Jual pe kalalabakan spanto ka. Muy berian muni. Apit mamiyo ye peyo. Magmay candidate kandang sa wasa kumalikai mabangkak sa pain aray imunwini tasawal maray imunwini pwede answer which ini sawasong on rame totong kan kami program yung maragungga patrosana na rin sunod send kan pong rin na sunod tato so sa may sawasi magungyaw yung rin bangga apadi sabun maray taray sunod uni tayo manuni kan Kailangan kami. Ilan kalalapag kasampalman. Yet me ipatuan wiwiya ka wiwi kram. Ong malikailat o ma ansyaw na bang pain wini masudra moni ya sudah puai tahu ya wini o bang matu bang kita ka matu. Ime kosantin raut. Dari mau buat ang isawasan na likailat. Katapan plan on health insurance plan on John Wayne Bondi masyado yang My Care member. Katapan wiwiawi pwe enka kapali cuman masyarakat. Na armas na ban masyado kakumain winia insurance na ban on Wayne Bondi
apali armas sudah yang insurance dan kaki yang apa ya dari isoman weba kan memia sawan apong likailap rawat maba katlan ni manwini o katkita wini masuk mau ni ama wini apa angkot eso rampai lang di momen kesantinan ni hari panjung gogol lang Kapil. MC agak sawa sa Hey. kalangan bibig ako o wagi ang armasma may banbay mo still tawagan sawat I will retire. Remind payan mo ay tungal salary percent na may isa paano pali tamal niyo tiwo gila pali. Salamat. Kailangan kandidat ka o karyang ka na, kailangan kang lalapang ka. Image magkairala sa matay program ng language. Program yan di actual office o queen ka. O yan actual sa karalang kapit mo candidate ka course. Magkaibs ka ba ito o success? Public Broadcast Station, P6AH. Si Patrawan, kaya masawan na tawag tuwa sa match kasama ng chay chorus. Niya pan kato ka ba na sa matay. Ana na kan, ang menpata ko puro language. Sabi man pagmagi, sa payray kan, namiya. Si Patrawan copy yan. We have the tawag. Oh, up sa pagpagitan ng may kawin. Kailangan ay pupunta Rusian o Kasalia. Pakai resmiak sintuan kajian dari Ponorogo. Ada yang mainan mas kandidatkan dan dia ke mas. OKPC, OKP sebenarnya program language. Misalnya mentuan masih cuma KPC John Way. Ang non-form basang language. Karalabangkan, pagkakan, o pasabangkan, misalnya sangren kandidatkan. Ang kablakayaw, kablakaryaw. Niwaw, imitasyon ti Commissioner o Chiwag Jonathan Koros. O pa chumuluyan, Chiwag Sagaran Isip. Dan kuranir ka ala parakso kuwan kayo. O chuan way yung isag. O yung isawang way kuran minimin. Nagachinyan sa balmari yung konpay. O yung PCC. Pilihan sa wajib at chumuluyan. At chumul katungkalangan ang FSM Telecommunications Corporation, Migration Protection, Talikan Chorus, yan sawas o kapayata sa mga live broadcast na nasusunod. Niwaw, image ni Pachmaliati, Commissioner Wachiman Kardongkan Chorus, o Pachiman sa Kartita, Bangkan, Kuraniya Kalaw, Tarasokon, Konkayu, Kuwirain kan may paybayin sa pagmamay kabesikan, radio kan, Facebook, sa ngayon nag-vlog ko, palibing sa ng language, nag-raya sa kalangan ng buparas, kasi
Sabar turut niya, talay ka po. Dahil sa kwenta yung runner na pamal sa gagawin, wala ka dyan. Wala ka sa akin. Hindi ato na po.